Pozdrav Emilio, ja sam Nikiks, dobro došli v novo video. Deneska pravime reakcija na GP nema boje, brat, zamisli. Izvinite, možda mnogo vikam, brata mikrofonov je mnogo, znači da se pa falja ono. Znači, pred 4 sati, verovali ne, nemam ništa slušnato, ali najseriozan sam neka ništa nemam slušnato, brat. Počnem da vežbam, znači, odvaj čekam da vidite kako se napravim za 2 mjeseca, znam da sam mnogo ozbiljen. Evo lajkče za GP, bratu, da ne reći posle, mi hejtate non stop, vi je odohrit, vi je youtuberite. Ajmo vidime, inače pred se, ovo je samo moje mišljenje, nemojte posljedno da mi pišite v komentari, vaka taka niks, vaka taka niks. Ajmo da vidime što i kako imat, što i kako imat GP napravljeno. Inače, znam da ga spod go praviti steady flow, ako ne se, mislim, normalno da ne se lažem. Ok, ajmo, inače video nema da biti mnogo editirano, nemam mnogo vremena. Ajmo, okej. Ovdje gledame kako što znam jaz, ili kako što mislim jaz. Ovdje je bukvalno, kako što beše v prethodniот spot, сега je bukvalno i v istiot toj hotel. Ako ne se lažem. Okej. Dobro, what the fuck, what the fuck. Na početak ovakav, vidi ga bateta, vidi ga bateta, znači pošli, svegaš imat od YouTube pari, imat od fakultet pari, ej, znači legla plata za novi tijenki, vate. Okej. Dobro. Aha, zvoni nekoj? Aha, ovo alarm, okej. No mi je čudno, vrat, nema da vrat snimano i sve to, znaš 2 nedelje me nema na YouTube, jebote. Okej, bate, GP mora se nafatiš, brate, vidi. Treba se nafatiš na vežbanje, vrat, što je ovo, alo, što je ovo, znači nema vidi, nisam loš, brate, dobar sam. Opa, zabeleživ greška, izvini, ali moram, brat, greškava da ja kažem. Gledaj da se, ovdje ne li go trgat kebevo, tako go trgat kebevo. Gledajte se. Ovdje go imat kebevo. A ja sam, brate, IQ segaš 300. Malce hejt. Se smijem. Znači to ovdje pak go trgat kebevo. Ne znam. Dobro. Standard vlog. Čekaj, ne možem da razberam, brat, autotune će imat. Banda. Nema, brat, spot ovdje što gi praviti steady flow, brat, nemojš da gi ponoviš sve, geš. Čekaj sa, GP, kažeš bate pozitiva, vidi sa. Sad kažeš, ovaj na primjer, ovaj je dobro pozitivno. Gledaj se ovdje. Znači ne se toliko, da rečem, pozitivni. Mislim, no hate, ali ne se toliko pozitivni. Okej, a ja vime ko ima ovakav pišano tekst i ko ima to što raboteno. Music GP, lyrics GP, aranžman GP, mix i master GP. Ne zezaj. Me zezaš, brat, deka GP. Sve napravil bratov sam. Ne možem da je hejtam, brat, pesnava ko sve sam si napravil. Ne znam, no, brat, no, fucking mi je mnogo čudno, brat, ali, prati, za pesnava momentalno, jedinstveno što mi falit, je ta nekoja šala kon GP jednostavno, svegeš. Naprimjer, GP, spored mene treba da pravit pesne koji što se povrzani su njegovijov content, ali to je ojt na smer, da reći me pejački smer. Sad mene to mi je neka zamrka što treba, naprimjer, da napravit pesna kao tipo na, kako mene, ali na nekoja tema me svegeš povrzana su njegovijov video, da rečem. Ako me svajkjate što sam da kažem. Ajmo, bre! Kaj je G-pot? Ajmo, vate.
Ej! Okej, ne hejtam pojke, vidi. Brat. Znači, go vadit karateto. Opa! Go vadit karateto, brat, ne možem. Ajmo, bre, kakav spod, ludnica spod, nemat greške, brat, spod. Osim prvata ta. Čekaj, koja je ova? Ova je Ema Naumovska je ova, okej? A mene nemat, brat. Jaz vakov podržuvač, brat. Ne možem, brat, site me hejtat. Вториот дел е далеко подобар. Какви реклами? Дали ова дозволено? Свајкам, брат, зашто е поврзана песна, сега жена кон целиот негов успех и малце флекс, можда и малце појке, али. Ден глава. Нема боље нас. Еве, јас сакам, брат, да дојдам. Зошо мене не ме викна? Не можам, брат. GP не ме сметат, брат, ко другар. Знаеш, не. Нема боле од нас. Мене јасно ми е дека може ти не нас факеш, но нема боле од нас. Сите во еден круг, ко нас нема никој друг. Ајмо! Поздрав до джиперите и джиперлен, нема боле од нас. Са, нема боле. Нема боле од нас. Нема боле од нас. Ајде! Ова е најакиот дел. Реално да правиме муавет. Сега некој ќе речи, ти се лижиш вака така, брат, али... Гледајте сега. Ова мој да се пет, брат, реално на настап. Ова мој да се пет поради хајпот што е во песна. Гледајте сега. Нема боле. Добре, брат. Боле од нас. Јас требаше бек вокали. Добро. Имате еден лайк. За 440.000 прегледи појќе од пеачиве, значи ми се свиѓат онака, али како мене, иако е дистрак на мене, подобра според мене. Спотов е овде многу добар. Заслужби, брати, лајки и све тоа, брата, овие 250 дислайкови се бившите на GP. Замисли! Така да тоа е тоа, луѓе, за ова видео. Лајкнете обавезно, сопштајте, станете ник свем најак фамилија во Охрид, а и пошироко, а ние се гледаме во следно видео. Следното видео ќе биде зошто раскинав со мојата девојка. Вау, сите тоа го чекате, знам. Не знам, шта зборувам уште, брат, јас.